Bežeći iz Rusije od terora Oktobarske revolucije, Nikolaj Krasnov je za svoju drugu domovinu izabrao Kraljevinu Jugoslaviju i sav svoj stvaralački potencijal stavio u službu obnove velikim ratom razorene zemlje. Početkom 20. godina prošlog veka počeo je da stvara grandiozna arhitektonska dela po čitavoj Srbiji, a dovoljno je pogledati zgrade vlade i Ministarstva spoljnih poslova da bi slika o genijalnosti ruskog Neimara bila što jasnija. Krasnov je bio znalac svoga zanata i čovek neograničene radoznalosti. Nije robovao modi, ali je nije ni odbacivao. On je stvarao male lične rajeve za potrebe i prema snovima svojih klijenata. Nije prezirao te svoje klijente, nije ih izrabljivao, nije o njihovom trošku gradio svoju slavu, nije se gnušao saradnje sa drugim arhitektima, niti je odbacivao poslove adaptacija, korekcija, inferiornih zahvata i zato je bio neponovljiv. Grad Beograd želi da se na mnogo načina oduži ruskom majstoru. Jedna ulica na Vračaru već je ponela ime Nikolaja Krasnova, a uskoro bi Nikola, kako je želeo da ga oslovljavaju u Srbiji, trebalo da dobije i spomenik u gradu koji je toliko zadužio. Mislim da je izuzetno važno da na ovaj način grad Beograd oda počast Nikolaju Petroviću Krasnovu. Mi smo jednu ulicu ovde, nedaleko od hrama, imenovali, nazvali po Nikolaju Krasnovu, postavili spomen ploču. To je jedna mala uličica, zvala se Avalska, sad se zove po Nikolaju Petroviću Krasnovu i spomenik koji će takođe u centru grada biti postavljen, nadam se, u toku ove godine. Sve to zajedno je eto jedan mali doprinos da ne zaboravimo, da se setimo i da nam to pomogne da budemo još bolji i kvalitetniji i da bar malo dostignemo ono što je uradio za nas Nikolaj Petrović Krasnov. Krasnov je bio, slobodno to mogu da kažem, neka vrsta kralja Mide, pronašao kamen mudrosti. Sve što je radio, sve što je nacrtao, sve što je projektovao, pretvorilo se u zlato, sve mu je vreme dalo pečat i trajni beleg. Ono što je takođe uspeo, a to moram da priznam i nije bilo toliko teško, ali je bilo važno, onim hefestovskom snagom svog talenta iskovao još jedan od brojnih beočuga koji spajaju čvrstim, neraskidljivim nitima trajne i duboke veze ruskog i srpskog naroda. O Nikolaju Krasnovu govorili smo danas, govorit ćemo sutra, govorit će i sve generacije koje dolaze posle nas, a oni koji ne budu govorili, osjetit će, čuće i vidjet će. Rođen kao Rus kome je Srbija bila druga domovina, Nikolaj Krasnov nosio je srcu obe zemlje. Tako je i završio svoj život na ruskoj parceli u srpskoj zemlji na Beogradskom Novom groblju. Izložba će posle 14. marta biti preseljena u Ruski dom, a planirano je da obiđe njegovu otadžbinu postavkom u Moskvi i na Krimu.